no mienu eya beto ma subscribe na share link no e ma afro ya bidie na kan tan aso ye ana ye baba bedri na ye bia ka ye hu se dadulumba ye no me de menya free so e san se dadulumba ye de nsem bebri aba na ene sei eye papa ya de na ogodu dadulumba ye na se dadulumba ye no se nsem bia e ti akese e o mu ne sei eye social media on mama fo bebri ka se dadulumba ne ye ni mu no me pa chadaroma enye asantefa kade ni bia ne mu wedi e me be free ba ye ya kate na me free kate na nim ebi mo se sunu na no lai wedi enye ono a eye statue ene yakwatemato eye adaka anim ene de be che mo se eye nipa na we pa de ye tontroto enti no pa che me go hwe video ni bra meet me for no nka bebre ye go hwe video me no mati ase ye go hwe mati ase mo de da ho sha ti yenye yi no ma ye no ye na next year amamfo ka se eye ne de body no eda ho na we na body ni da ho body no ehu body bia o bata me ba no pa be hwe funu bi na so mo de lazy akata ne so ene so toko be dem obi me nya so na obi dem ba ya je me be hebi obi o ho be bia nse obi andem wase omni kata bibia omni bibia na aso mo de lazy akata so be do omni bo dem nipa no legend obi no asom Ghana ye nyina be hwe no ade na obi na so obi we bi na so obi ahwe bi ana o man bia me nya hwe mpatwa na me hwe no ntina body bia andem ba utie abusapanyin so enchechemu o say luma ebe free mu no enini ade a otro ye say owu a yemfa ade nkata nanim and lawyers no na kan emanity entina oye ne sa no aso wa okane oh that's why he said oye na say any enye se ne ye sie legend the omo ye state barrier giant state barrier and say ye na sia there be say legends state barrier state barrier legend say next year the Tony Best tia me ba wa and say next year ye next year see anya state barrier there next year and I force enyo be state barrier big lumba say state barrier and tia where legend say legend be wuko there be legend lumba P80s by nene nkwa wonu nyanu lumba they just why here adwuma and say ye next year after Matthias o man state barrier okay and then ye ba we keeping say e na nyumenya so omo ya ma ade asa ade ache so mo boss wo je we keeping ya ba o ba bonsa na ye mo bonsa mo bon next year 14th ama timakosi ase ma me na abro na say money o say ko obeta bonsa na still na ogba akosa se me nya sare no so ba mani anye ayi no the creation ye poor ibia ye poor wa say ni baba ma ni baba ana make us me ba kan na mu obi atimi ba ni pa ama wo say bebre kwem so mo ye no anti ni pa ama yeah. How was the feeling for you when Friday 12 December 2025 just some few hours before say because no judgment by say the injunction to so how was the feeling for you? Me manage pa atimi dane seconds no I was shocked I was like na to me wa obi ani age I done seconds no e done seconds no me gaza musa Ghana ha de e cruise na de sana Ghana tie I got to say oh say ha de so wa onimu utu kwa ha de nsi wa abroche da didn't see it didn't see it na de see within a year ye ni agena for within 2 minutes na de na dane oh there be Ghana de sanity yes boss Ghana de sanity yeah. Okay we are still waiting to see how a normal course so our courts may never judgments no how the proceedings went yehu papa shi ne ofa dalumba ofa ne lawyers mba bonten na mo jubility later Dennis Babonten say I'm going to 2 million Ghana cedis before 2 p.m. I'll try and get the judgment near ready see how I no esibaya and you know it's a course because some people don't really understand what really happened. I mean mukumasi things and rap so it's my time a year into up and down some time in really judgments so I'm sure we are there now all publications we are post near we are you'll sit down and take the judgments and then we go through and see how things went down Accra High Court Mrana busafoni binom the injunction to so I by say court a grant almost say so na ya hot here omombra omoto that January 15 and later Esaba said no before 2 p.m. that Friday 12 December no omo ma abusa penny 2 million Ghana cedis
yes I able 2-1 crab bar a year because so and a other side man raise 2 million Ghana cedis as at the 2 p.m. no a year no a bus any influence on later no in judgment now we pass our comments on it. Looking at what happened no match no dinner omonye better in case of Meya. Oh, state burial na from my buying no aban ye no de me pa no de ma ban na sa ban ye ye ni ma ye na e si any state burial and ye hwehwe ya papa ntimi nya no nkran ye we dear see na dey was film the mention film say we as no o ware a jobadi ana so ba boawa mani hu so mfa so e na ma me so medi no hu ya kakra ma me be me tu okay the papa de ye no no say lumba no na asem ultimate kan asem but e bia say na man timi flu ma me no why dey aba no omagu ma me no first second ma me no ya wo na na wo no ma nkra ne hu ya wo no kan nkra ne ma ye no but abroche fo nkom say me dia ka me di ma me ka me ma me fa ma me enimu nya fo but abroche fo nkra no hu say ne papa but one ya na ma me ko ma nkra ne hu ya wo no ntina ma me fo ti de me kan say so ne be ma tena be ma ne ma wudi ya wa ma wo manya de ehun no bibi ba wo management dey support o come Waga is the name worry e pa cho me worry worry e be den ade o say me wo but aware no me worry kwa e be che ana say ne mwa aye den e say be dey say se kwa ko shaba na madarmo enye nipa na eyedi ade enye nipa na eyedi ade mo pese mo ya na asem no te se asem no ya ka ma asem no si mo chiade mo no twa he orobro ni me se waye benya afe na ye be twa se elodobro ni nya hwehwe animu na afe na mo be ofa to park waye yiye no e wo mu se me oba wa fo ni momu no me so me oyo oba ni bi ade ne sai de tema mani abere wo ho so waye ne sai papa no openachi kurable mo so papa ne nyansie na wo betimi asu anam awiase man so na wo betimi kura kwa wo baabi na bra yenim samai wo yes enti se ye me ya dom na se yetimi asie na mo amko aye na se ko hwe bi no mo se ye statue na ye statue e fa ho bai ebi mo si de waka se kra se na mo si ko hwe video ma won sa sem do mo se waka se akosie no sis mo baabi mpo na ye se ni sis mo baabi aye obi asem e ba cho madaro ma ebuhwe na mo te se mo to aso se mo jo mo san mo di mo so san me ba cho mo ma omudinta say statue say nya statue ye de akosie na ba de ni mo ne se ba den fa ne kransie ye da lumba baabi akobia da yiye me no be ko me nya ya kam no shada kam ko turo da kan ko duro esie ono mo baba yo eno se kaden ada ti kwa na Ghana fo bi mu kra po me dwuno mo amenti asiese mo ma de adi ne nko na de aka no yen bo ho ban ebi mu sai na ne mbayi ya ma me akohua ayi sewa ne ma ne ehwani mu se mo be enti die so far so then no enti die hey me say this to e ba yo say even krapo no ye tete ne ntie mo na mete ne ntie mo krapo se that lumba na she ne bo e she ne ho kasa se wade ya no abase ya dom kwa me kuma bole bo ade no obeku no free wi asa na se o mane wu yan kata nanim nti akata nanim mo ha won say so ye statue obi o se o ye legend nti ya ni nanim o ye legend wo se ne body ni me ba cho mo no body no de ye dai e bo hua so Ghana for so mo do funu papa te se mo kire mo funu ase mo so mo nipa na onye mo buhua ni mo ko hwe bi ma ko so je se ma ko san kwan mo ko so ja keke boy ma chi ni ma tamani ase wo ye ase mo chi mu ye mo defe se de ye na mo dia ase de buhua na ye mo dia adai we legend ti dia yi e pa cho yes na mman sie no mo ma ye nwene ho ni o ye statue ye de makata na nim enu ko ase de nymakata mo dia efunu mo dia tipa kwa ya wa ya jutu robroni wadi kuna na wadi benye oh Jesus enya obi asem enya obi akade wa kade wonna wunsia nti wo deserve say ukona ko ekuna ima me se wa bonsusu se wa mama
mo bia na obi meya na papa bi ko tena social media ba onya onye adwuma kan wie munya me na mafa ya me menim na da ho no mo nsa asem nsu na bima enku nti menim da ho o ye me no ya me afra menim enye afra machi enya on the wa dia beti na bima aso ye proje e de bremo no e na me de ebremo wonim se o diabetes ye pressure ye ka pressure obu pressure onya pressure na no senya diabetes account onya diabetes na senya pressure say ye di so ani di akone ba madam masan kun we eye nkun waso adom waso e de ma yen enu se na bi ma afichiri mu adalimu akomu siye wode ne nsaye mu kama na waye dro ne se obia no mbi waye nkun se obia so nsra bi ma eni kan ko eye pressure dro ne so pressure ba wo pressure be ma pressure obia timinya pressure akra opanyi onya pressure ba ye mo kan sanso na diabetes e ba ye bon kaye wadam ma se pressure nya wono ko hospital ya ma wonro bia bi na mesro woni adro bia no biem kan wo wan madre enko a mesro pressure den bi nanom diabetes so mesro ekunu ba hie pa de bia ni da HIV AIDS and numbers ne ba na emom ye fa diabetes numbers ba wadam ma se dro we ye bia mesi wonde oso na ss wonya bi wakọ hospital wakondi akodi aba wachicha ne ho ba bia wonya bi na dan ma se adro we na me kan forma o sem pebi nanom wonum sna bobo immune system ni boost kama enu se pressure diabetes edro ni bi nanom na ba no etwagu e wo school na so betimi afa na bi masoye na di ndoni bi nsusu abrem any on the wa dia obesom se etwe e dey tell me bonus samran se on the one say abrewa mafia de o say odindro we won abade be ma o de be ma obema sam sabi ukwate de nka fe na meka said na de ba chodarma yeni abrani nya fe ne be di agro so me ba chodarma be ma wo se ne be ma fon airphone no o ma je dro we bi no no wonim so ko ba ho 30 seconds ma na wajojo me pa chope e be ma on the one bi no afi hu be ma na afi na no be ma no epeja kre na adwem gurum epeja kre na adwem gurum esro pepe ma ni dro ni bi nanom na bi ma se odindro enyumbra eye 67 na akabu mo de aye nnu we enu che me se pebi nanom de a onum ye 3 hours pe empo emma ubo so be ma se no epeja na ekenya no uduro ben ma na bo se ju edro we eye adwuma ma mema ni na enti oba wonum se ukunu ofari ade a wadarma eya asantifo akade ni bia to bi ne fama ukunu na ukunu ennom ene e be fra na G boo sweetheart honey baby enu tira me say pebema on the one binom woni mu say ye woni powder we no nsu wadarma umpani nsu a ogene powder umpani powder so ogene nsu na ne powder ne de friendly liquid tin bia liquid dia de ye nsu aduane obo no so person de fra na betie ne mo wadarma betimi dia fra betie ne mo no se wapeti agusu no di engum nipa tin na ensa ene ye betia ne se A to Z ne say obi also wakọ hospital wo yare pa na daroma wakọ hospital tete wa jindro bia bi still na yare no da so tin mogem eye duro ne betimi asa wo yare ama onsoso onwo atọ ogun mo se me pese me hu se ju edo na ageme ene pe na bi ma so eye na ji A to Z ne bi na enom na onso onto menina mo sorry se me pa men na dia na ye atsenka duro ne bi na meka wonim so ba wo atenka no ene efre ne se ahan na nimonyam ni oba woni atenka woni nimonyam ba wo kura obo no se oba na nimonyam ni chiriwi hwa ne ka kire wo oba woni nimonyam ni wo feelings edro na meka fo mo ba bia se obia bia njibi woni atenka wa ye ho bronya eba yi efri 23 ekosi 25 26 ekosi na 30 efri na edro na meka fo de amam oba woni atenka mpacho wadarma pebi na enom na onso wonto ye ubetia ni zimde na ese ko shrop no am de bro woni mi se oba wo bu ne nsa ko fitire otiam aje nipa magimi o ubedu no na nya asem bia de asem ama ya asem ya pacho pe ko shrop ni binom ko shrop pe contain white me pacho wo white ape binom obu no wa jensu asabi enye me bi free na se ban kapa free ni panty mu dia pe ko shrop ni binom na onso wonto eni betimi ajo ye wie kura ni asori akono na ese eyenku pa fie ena meka fama odi se makwa adwuma ba uji nkasa ya oya utonku onantima pro kankan titi pa ne mema no
be me bu mo akwa adwuma ba oba ye no ono an se ma me nwi pabo me ro ne pabo mo na ese enkura ha ekusie wo twen ha enkraman me se nkra na je so brew ejeje ne pabo no e dey so me fa ne pabo no mo se mu hwia mo nti sebi emu kan e che mo ne a ese abunu e ro se me se pe eye cream ni bi na ka enten kwa ne betimi age we nna wo be se obodi eye scrapper pe bi na fa shove se obi won mo se na ya o kala ye me fe wadaroma pe body stripe ni bi na fa strade ya na ya se na bi ma aso na be hunku we na bi woni mi se wo de empomposi siw he fifrin sane bi ayisiw a pe bi na fa stra ono e na buma bomo na bi ma se o Kenya ase kenka ase Johnson adwumam eye wo de onya si na obu se obi aso pe ga wo Johnson a obi be kyerew obi asipe usase pe abrowa mafia eye na bi ma anase na kenten abrowa baba obi a be kyerew onewa kwampo de no akuno elu nsem se bra na beje wo de Kenya ho na beje wo de fe na bana etwe go school na so na so enfami bro wada ma bibu sase ye deliver wada ma ye deliver waten enti pe bi na fa sura na fa bi nso enom na je ho me na e wo social media ene ne bont no so nyaka se ju na bi ma ne ndro no eye semenhia eno na bo mo dia onewa odwene ho prepare atshimai konkwa sai ma makrao bye bye